Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Kena Sorkar Pedeng Badai Pet Yakatanan Minority Affairs John Barla Hakasingi Tok Dia Ngula Kerwit Sorkar Meghalaya Balayalam Daka NPP Halor Ka PA Sangma Stadium Hatura Namar Ka Jingle Abam Sutnyo Sorkar Pedeng Wala Kala Bay Tingka Bat Bala Pli Yaka Klem Da Pendap Shwa Yaka Jingtay Katay Ka Stadium Ka Shongdor Kumba Shispa Arpunyo Klor Tingka Bat Khandai Po Naka Shispa Lani Khandai Po persen Ka Pisa kawan na Sorkar Pedeng, kadbaya ka Baduna, lapendap na Sorkar Jilla. Yakini ka Pisa lamang na katanan Minority Affairs jong Sorkar Pedeng. Hakapor bulalit jungo yakatiga stadium ubar law laong. Haka jingshisha yakini ka project la baiting ka da Sorkar Pedeng, balapli padaw mentirang ba ka Jilla kondet ki sangma. Henry hakani ka stadium amsyam lapan pau satya wadya ka kerteng jo ka Sorkar Pedeng. Nalor kata ka jingshna yakani ka stadium kampat dep satya Henry kila ya chakamat ban pli yaka. Kani baro ka di ka kamsan perthai. Haba ka Sorkar Pedeng kala ai pisa di ban pen pau lang ya ka kerteng jong karu. Nalor kata ubar law laong bakate ka jingle jong ka Sorkar Jilla ka datang ka jing persyang ban penbiet bat thok ya kipat ba. Ula ban rap da ka baong ngidei ban ya trailang ha ka jaka ban ya an. Na ka benta ka jingkiu jong ka Jilla nilong ki bakloy ban ya trailang bat ka Sorkar Jilla hendai lada kile bam sut nyaw ya ka jingno senyang jong ka Sorkar Pedeng kandan ka jing bitar. Kipat ba akin sa aya ka jubab jong ki hagi khendiat sngi ban wan. Ula ko dawru ya ka jingshna torti ya ka tiga stadium ha ka bakila don ki beam ki balas dang man kedor. Karu komshna ya ka ni ka project kamlong satya ka babyang ula benram. Halor ka jingsha be jong kumba nyo hadu pratli ki long ying ki balas chong lasa hajan jong ka tiga stadium na kaliang upar la ula le jungo ya ki bala kentu ya ka Sorkar Jilla bakan yarap ya kini ki long ying. कितना साल से आप लोग बैठ रहा था? 2 साल हो गए। निकलने के बाद 2 साल हो गया। हाँ, फिर भी ये लोग 1 रुपया भी नहीं दिया है। 1 रुपया भी नहीं दिया। जाके भी मांगा था, हाँ, वो लोग नहीं दिया है। हमको दे दो, मैं वो अपनी साइन कराया ब्लैंक चेक पे, ब्लैंक पेपर में साइन कराया। वह डीसी ऑफिस में जाके पूछ रहा था, उसी डरा कि हम लोग को जबरदस्त साइन दिया था। खाली कागज में। हाँ, खाली कागज में साइन करके लिख के रख दिया है मैजिस्ट्रेट। आप लोग आता है बोलते हैं तुम कब जाएगा, आते हैं पानी कब का जाएगा, जो और पानी अरे जाएगा तो जाएगा, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? घर तो बना दो। प्रधानमंत्री आवास अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घर दे रहा है, कम से कम वो घर तो इम्प्लीमेंट करा दो। वो घर कराने से कम वो पानी को पीने वाला पानी को भी वो बंद कर दिया। बंद कर दिया सर, यहाँ में बंद कर दिया। बंद कर दिया। हाँ, आप लोग अभी पानी कहाँ से? पानी सर मिलते नहीं सर, वहाँ से लेके आते, वहाँ से लेके आते हैं। प्रधानमंत्री बोलता है हर घर में नल होना चाहिए, जल होना चाहिए। पानी वहाँ से लेके आते हैं, पूरा वहाँ से लेके आते हैं, ऑटो से लेके आते हैं, किसी के पास घर से लेके आते हैं, उससे हम लोग खत्म करते हैं सर। क्या करेगा? बहुत मुसीबत है। हम लोग करेंगे। हमारा सरकार आएगा, आप लोग का घर बसाएंगे। ठीक है। Ubar law laong karoi ka kiyo kamla banwan hakani ka dur. Kila pendan kam daki bor pulen pat ki wei ban weng ye kiti gilong ying kabala khta jor ye ki mentakim don ying don sem satya. Lada pila shem ya ka jaka jong ki pide ban ai da ka wei. Lani de ban siyo ya ka bailot ksan. Kila shujen rat ye ki ying ki sem jong ki ga kentu ya ka Sorkar Jilla bakan ya rap ye kini gilong ying ki bala shakta. Ini loh, betul maksud mainan ya.
이 집에 동화신마? 이것도 바로 되겠어. Ada bisung ya, orang kamar aku bisung tujuh. Jadi dia menunggu mandi dong, semua orang ada bisung orang bela bela saja. Dan saya menunggu mandi dong, saya menunggu dulu. Akan kampung kah? Nanti sekarang 민디 지하가네. 민디 지하가네. 만치 오다 길이 아우가리 만치 나 오다 길이 제 볼도 들리라. 에스팅으로 갔다. 아이는 섭빠이 Apa? 예수제까. Nang mani prima kau akan Hindi ba alam lang sila kala? Masuk dia ngah. 아주 빠져서 이게 원래는 이거 나가. 내가 이거 거는. Tunggu kan? And they have been asked to cease of this. Unfortunately, it makes you sign something. Without letting them read with what is written. blank in blank paper. That's what the city of San Katakamba. Blank paper. Blank paper. अगर पुलिस को बुलाया कि उसको बुला के ना बुला के ढेलो बंद गरेर साइन गरा भित्र भन्दै छ